nyamara turabicira inkeri kandi ari urukonda. Wa munsi wageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Ville Morte cyangwa se umunsi wo kwigaragambya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wateguwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi wo kugira ngo ibikorwa byose by'ubucuruzi, imodoka nyinshi z'abaturage gufunga imihanda, kuba nta rujya n'uruza, amashuri kuba yafunzwe. Wa munsi wageze ni kuri uyu munsi tariki ya 3 Kamena 2026. Ni imyigaragambyo yabereye mu bice bitandukanye bya Kinshasa, Lubumbashi ndetse n'ahandi hatandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uko muri kubibona kuri ekara zanyu. Ndi Benga Oziana, iyi ni The Quick Times News. Ndaje ngo nkuvire imuzi n'imuzingo ibijyanye n'uyu munsi wa Ville Morte. Muhaye ikaze. Kuri uyu wa gatatu tariki ya 3 Kamena 2026, umujyi wa Kinshasa, Lubumbashi ndetse n'indi isanzwe irangwa n'urusobe rw'ibikorwa by'ubucuruzi, imodoka nyinshi n'abaturage benshi mu mihanda, hagaragaye isura itandukanye cyane niyo abantu basanzwe bamenyereye. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agaragaza ko imihanda minini yari hafi kuba ubusa, ahantu henshi ubona imodoka nke cyane, ibikorwa by'ubucuruzi bifunze, amashuri menshi adakora ndetse n'ubwikorezi rusange bwahuye n'ibibazo bikomeye. Ibi byose byatewe n'umuhamagaro watanzwe n'imitwe y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, yasabye abaturage gukora icyo bise Ville Morte, bisobanura umunsi wo guhagarika ibikorwa byose mu rwego rwo kwerekana kutishimira icyemezo giheruka gufatwa n'inteko nshinga amategeko. Nkuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi babivuga, impamvu nyamukuru y'imyigaragambyo n'itegeko ryatowe n'inteko ishinga amategeko ryemerera gukorwa kwa referendum ku ngingo zimwe z'itegeko nshinga. Abanyapolitike bavuga ko inyuma y'iyo referendum hashobora kuba hari umugambi wo guhindura itegeko nshinga kugira ngo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo azabashe kongera kwiyamamariza indi manda nyuma ya manda ye ya kabiri izarangira mu mwaka wa 2028. Nkuko itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rihagaze ubu ngubu, Perezida yemerewe manda ebyiri gusa, nimwe mu ngingo zashyizweho nyuma y'amateka maremare igihugu cyanyuzemo agamije gukomera ko umuntu umwe amara igihe kinini cyane ku butegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko hari ibimenyetso byinshi byerekana ko ubutegetsi buri gutegura inzira izatuma habaho impinduka zishobora gukuraho cyangwa koroshya ibyo bipimo. Ku ruhande rw'aba abayobozi bo mu ishyaka riri ku butegetsi UDPS ndetse n'abashyigikiye Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakomeje kuvuga ko nta gahunda ihari yo guhindura umubare wa manda za Perezida wa Repubulika ya Kongo, ubwo ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko referendum ari uburyo bwa demokarasi buteganwa n'amategeko, kandi ko abaturage bafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byabo ku miyoborere y'iki gihugu. Nyamara ibyo ntibyabujije abatavuga rumwe n'ubutegetsi gukomeza kwerekana impungenge zikomeye. Mu minsi yashize, amashyaka menshi atavuga rumwe n'ubutegetsi yahuriye mu nama zitandukanye asaba abaturage kwamagana icyo bise igerageza ryo guhindura amategeko agamije kugundira ubutegetsi. Mu gitondo rero cyo kuri uyu wa gatatu, amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga nkayo muri kubona namwe aho ngaho kuri screen zanyu, yerekanye imihanda myinshi ya Kinshasa itarimo abantu benshi nk'ibisanzwe, ndetse n'imihanda y'Lubumbashi aho usanzwe ubona urujya n'uruza rw'imodoka n'abagenzi habonetse abantu bake, n'izo modoka zaje zihari inyinshi zikaba zaje ziparitse ku muhanda. Abacuruzi benshi bahasemo kudafungura amaduka yabo kubera impungenge z'umutekano cyangwa mu rwego rwo gushyigikira umuhango wa Ville Morte. Amashuri menshi yaba ya leta n'ayigenga nayo niyakiriye abanyeshuri nk'uko byari bisanzwe.
bamwe mu babyeyi bahisemo kugumisha abana babo mu rugo kubera kutamenya uko umutekano uhagaze muri uwo munsi. Mu rwego rwo gukurikirana uko byifashe, inzego z'umutekano zereje abapolisi ndetse n'abasirikare mu bice bitandukanye, yaba mu murwa mukuru Kinshasa ndetse n'umujyi wa Lubumbashi n'ibindi bice bitandukanye. Leta yari yabanje gusaba abaturage gukomeza ibikorwa byabo bisanzwe kandi ikavuga ko nta mpamvu yo guhangana ihari. Nubwo bimeze bityo, ubwitange bw'umuhamagaro w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwagaragaye mu bice byinshi mu mijyi igiye itandukanye, mu gihe abasesenguzi bavuga ko ibi byerekana ko ikibazo cy'itegeko nshinga gikomeje kuba ingingo ikomeye cyane muri politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari kandi abemeza ko abaturage benshi bafite ubwoba ko igihugu cyasubira mu bibazo byabaye mu myaka yashize igihe habaga impaka zikomeye ku bijyanye no kongera manda z'abayobozi. Abandi bo bavuga ko hakwiye gutegurwa ibiganiro bihuriweho n'impande zose kugira ngo hamenyekane neza icyo referendum igamijwe ndetse hirindwe amakimbirane ya politike ashobora guteza umutekano muke. Uyu mwaka wa politike urimo gukaza umurego mu gihugu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ikomeje guhura nazo by'umutekano muke, cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho intambara n'imitwe yitwaje intwaro bikomeje guteza impungenge. Bityo rero ikibazo cya referendum kije kiyongera ku zindi mbogamizi igihugu gisanzwe gifite. Kugeza ubu amaso y'abaturage, ay'abanyapolitike ndetse n'ay'umuryango mpuzamahanga akomeje kureba uko ibintu bizagenda mu minsi iri imbere. Ibi ngibi biri gutegurwa mu minsi mike yashize hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twabonye irindi tsinda ryitwa C4 naryo riri gutegura imyigaragambyo yo gushyigikira itegeko nshinga, mu gihe iri ryitwa C64 cyangwa se C64 ariryo ryateguye ville morte igamije kwamagana iri tegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rishaka kuvugururwa ndetse no gutora iyi referendum ariko mu buryo budakurikije amategeko. Ubona ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi barangajwe imbere na Martin Fayulu bashyizemo imbaraga nyinshi. Muri iyi minsi uwitwa umugwizatunga witwa Moise Katumbi ntiyari kugaragara mu ruhame. Abantu benshi bakibaza ati se Moise Katumbi imigwizatunga w'Irubumbashi we bimeze bite, ari ku ruhe ruhande ku bijyanye na ville morte? Ariko mu minsi nk'ibiri ishize nabwo yongeye kugaragara nawe mu ruhame agaragaza ko ashyigikiye iyi ville morte. Ubwo no gutegereza twareba uburyo biza kugenda ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko hari ikibazo cyo gukomeza kwibaza, ese leta izakomeza gahunda yayo ya referendum? Ese abatavuga rumwe n'ubutegetsi bazakomeza imyigaragambyo? Ese hashobora kuboneka ubwumvikane hagati y'impande zombi? Ibi ni bimwe mu bibazo bikomeje kwibazwa n'abaturage benshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mutugezaho ibitekerezo byanyu muri comment uko mubona iyi referendum ishobora guteza impinduka zikomeye muri politike ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa mubona ari uburyo busanzwe bwa demokarasi bwo kubaza abaturage icyo batekereza. Njya muri comment section ujyemo rwose ushyiremo igitekerezo cyawe. Dibenga Hozana inide ku Times News. Ubu ngubu amaso yose twayerekeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho tugiye gukomeza kugukurikiranira uburyo gahunda zose zimeze, wowe cyuri gusabwa kugira ngo utaza gucikwa n'amakuru yose tukugezaho, amakuru asesenguye kandi agezweho. Ibuka gukanda subscribe, like ndetse no gusangiza abandi iyi video kugira ngo dukomeze kubana, gahunda zose zikomeze kugenda neza. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane namwe. Gahunda za Times News zikomeze zibanogere. Tubifurije ishya n'ihirwe kuri uyu munsi, muhahe muronke, yaba abari mu Rwanda mu ntara 5 zose ndetse n'intara ya 6 diaspora. Mwese turabanezerewe. Amahoro ya Nyagasani akomeze abane namwe.